Jong ke Karmel bat ke Sharon. Kin sayo ya ka burong terai. Ya ka jeng iping jong bulai jong yu. Topen klan ya kiti ki batelot ki bating be. Tole yau wating. Hakmi bulai jong pi unwan dak khot. Dak jingle markeliam jong bulai. Unwan bat un pelaim ya fi. Te hikmat jong kimat la en sapen pe. Bat ya skor jong kelut en sapen yuk snow. Nangta barko un sakin thi ku uskei. Bat lej jong batlon un sarwai klan. Bat kibala siudor jong utrai kin sawan pai. Bat kinwan Syasiyon tak bayar wai. Kajing kemen bom jukut kandon halor ikli jongki. Kin sayo kajing kemen berkajing sobha. Berkajing kuslai. Berkajing anut kin sapet kerat. Kaktien jong trai. Pen, kumno unong rep uap ya uso bakodor jongka kendeu. Da kabayai ap hado baka kendeu kandayo ya uslap telang bat uslap perem. Piro kidei banlong kibayai sya. Penskem ya lai kido andot namar kajingwan jong utrai kalajan. Wat yak nyum para maki ko para banget. Yo pisha penrem. Hakmi unong bishar uyeng hakurdop. Kum kanuksa ha kajing sya shitom bat kajing yaisha. Tushim yakinong yato lupa. Kibalah keren haka kerteng utrai. Kaktin jong utrai. Ketua Khapngiah kembali menjadi Riewngeit berlangganan di Diocese Proseshon Hekta berakhir merupakan bentuk hajar Khapngiah mengabarkan sebelum Khapngiah.
Hoje tu me